Kirinti toingina ande kariba miro ni batari kuthikagiria magamba na njira ya kwaraniria na kuthikanira untu wa magamba ja koti kuringana na atongera na maabisa mwanya ba thirikari ni ati magamba ja koti ni jakaraga muno mbere yajo kuthira na ni jatumagira kinya mbeca inyingi untu bakuria na ande mwingi kugeria kwebuka baruga magamba ja kinya ni jagarukaga rimwe na kureta rumena gatigati kabaria bakuthitangana. DCC Imenti South Miri Mwangi akiareugite Miru ni mwe ya kaunti ritongeretie na magamba untu atarite nande nubatere kuthuganirwa. Akariba kaunti ya Miru ne borito kuthiragia kana gutumira NDR kiri magamba jao Antoni akwithagirwa kagita konde no igamba rikitwe kotini ni migambo ya ritani ba NDR batatu areo kinya DCC wa Imenti South Miri Mwangi uria ugite kaunti ya Miru ni ona baithatu kiri wingi bo magamba kotini aja Kenya na nikyo bashumirite na Mauritania kiri bamwe bakari kenda bagatetheria koti kujanyia bakiugari magamba neja ukarakoti kagita karaja mwingi jukethera jwitumira kigina gikingi mathaja maingi na muthie na ikinyarumena rugatonyero batwi turia Miru tutetikiria na tute blaze mediation ikyo gituma magamba jetu jakara kotini miaka 70. National Crime Research Statistics zinaonyesha kwamba Miru is among the top 3 counties with the highest number of crimes in Kenya. Watu wengi hawajajua mambo ya mediation na ndio that's why tumekuja kwanza kuwahamasisha na pia kuwafundisha ili waweze kuchukua hii mambo ambayo inaitwa mediation ndio waweze kutatua kesi zao nje ya koti. Tunataka Wameru wakubali kusuruhisha makesi zao magamba out of court. Tuache kupeleka kila kesi kupeleka kotini za familia, za succession, zile zote ambazo ni civil. Tunawahimiza kwamba mkubali kuembrace mediation. Kuru Kimanda Mmere na ugide kinya barabara na magamba kotini tayari no bete baka wa mataro kethira no baite gambareu rethira rigichogwa kire diara kenda kore churantaira na antoti akiuga magamba nkuru kya gichuje kya 40 na kumakirigana aja kire mongo jwa Kenya jethagira ja kithirirwa o mea koti. Cases in court can be referred back for mediation kwa sababu zingine tunajua zimesubua sana familia, jamii, meherega. Tunaomba kwamba wakaweza kuembrace mediation. 80% of cases are solved out of court through ADR. Na kwa ADR tunahimiza sana mediation. Kwa nini mediation? Mediation among all the ADR methods of solving disputes, it is the best. Kwa nini? Ina restore relationships. Mediation ni onjerere anjaga tubwirite kutumira ya kuthiria magamba mono ja miunda magamba ja succession jaturaga kotini miaka mingi mono womba kuone gamba ritwire kotini miaka 10 miaka 20 miaka 30 ende okeja guchwa mediator akuthithirie igamba riu mono ja succession ndomba kuthira na mieri 2 kana mono inyageta mono mieri 3 ke report ratito shaweru weekendi rea kwa rieto ni mutuge kare.